irakari y'abantu. Sky TV irakari y'abantu twakutangirira urwa gatano uru irizoba nebiro 22 ebyo kwezi kwa mwenda umwaka gwe 2023. Programu iji Eishengyero nebereho burwa gatano kugashe 3 mpaka shaha 5 z'ikiro kandi nebere na radio 5 cyenda na mwenda katonyeza umushanju fama kurugarushere mu tawuni omuri Kiruhura umutebe kanisa ndi boaz wa Mongolia irizoba ntwenda kureba oku abahakanisa government bagenzembe baganisamu hate bigombe kwakanisa government bishat sofa buri kimwe kirimo embaju ikigombe cha FDC obwati kirimo embaju ibiri orubaju orw'ukwechembera pate president obuturu kumanya abingi engineer Patrick Amariati hamwe na mukuru w'emirimo mu kigombe nanda namba 5 abo bino orubaju rwabo rwa FDC ijo neshitama dajana nkumbi haro FDC erikwemberwa hati meya wa Kampala Elias Rukwago oba batize acting party president omuri kiko rwabajwekera rwo mutano rwabire Katonga kandi ejo FDC erimo besije erimo mugambirizo wa party omwami Ibrahim Semjunganda omubandi including MP w'abantu abahwejo omwami Mwisho Francis Tebingana. So FDC hati nazo nibiri DP nibiri entano sero no jangu DP botu bine bwembezi oborpararo konga kandi royalty na membership divided harho DP kwemberwa mawo minister wenshonga zo bulinganiza aine vice president yabwa abuyangariyo I think na Buganda Dennis Mukasambide Fred lawyer former MP Muyala then aine nabandi batyo including umuhandikiye mukuru Dr. Gerard Seranda abone bakoraga na NRM then hariho DP yabanda basigire aba Richard Sebamara abarimo Rurume Bayiga abo mbajyangu DP yabo tekuza movement hariho UPC yo mwami Jimmy Mayuka Kena MP w'abantu ba leader one of those divisions zo mu Rembo rwo no wakujembera je nekoraga na NRM nora no mucyara no minister then hariho UPC yabeshimwa nemberwa either orarotunu nari Peter Warubiri Moses Nwaga Bakariyo nabasako bayini cya kwijuka UPC ndijo nebemberwa kandi yo neshitamanka so party za hikishatu ezuka kansa government zine embaju NRM yo ekiriyo kitori okuyaho naba MK nabo bari nkaba kwenda kutaguraho kureta endimi nebigambo bitakushana so ntwenda kwebuza irizoba 2024 nemne kwa ne facing opposition iri kushaki kandi opposition what does it mean chamaisa ngoro general rwa Yoruba abakansa government general waguma because tubagamba rumwe as of now no turi aho ekireki omwami Moses Nwagaba ni pleader kandi inshonga z'ibyo butegeke nazo kuratiraje munonga Moses twakwakira nyana kira abarebi mubere kutureba kandi umuramwa n'umurunge naguhura basitege amato kandi abagire nake shito genze yagarikire John tagenzere mu UN abantu barakabatuira bakwenda bakamwana ujo ntagenzere umjena assembly tubukuri sire shobora tari umukama dari umukama kashiyo ukatugambira umnanga hashima nso umukama we bitegeke hatu no umukama we yituka kadi beshe president ajukize vice president ngo amjukire kai umu UN general assembly agamagingo kubana hikayo na timu reba na banje na wene gatiwe atero n'abantu bibagarise mbata already no mu UN ari mu group civil zone nzete zujikire Uganda abantu makumu mushanju tobugenyi batayiro bugenyi so sata abantu batayiro bugenyi mu UN bizire ombibinja bibiri otubara hamwe so no hari hansi ya mudahiro no have the delegation ya Uganda delegation ya Uganda vice president akwa president no waje yekiri kunka rogo ko yeta uyarebere bamutize bwa president nona banje weda chika zinga yuko kuzara wera da keji amikoro aha mikoro
ya mati ndi wamani yagitembera mu rubaju hato nagenda n'abakwe n'abakamwana ngoye bari aho mu UN bagwerwa kagwemereyo n'abayuganda bagirire bakomba nesuwani ngo abantu bargaye kabine njara nyinyi n'abayuganda orashitima abantu makumushaje no barho akaro president wa Zambia bamweta Chakwera ramugamba Malawi Lazarus Chakwera bakagera urukiko rwa umubungereza ubwa Covid conference bajya ngo urukiko za kuba vacho ncuma insangu tumuza kwija numuza kukikira amasomo ganyu na za computer ntubantu bareba video Chakwera akatembe nyonyo no mukazi we azo mukazi wa Karwire no muhara Violet na nomukwe na timu y'abantu bitana botama kumushanju bona bagiye hura bungereza ngo bagire kurunda internet ngo bigize kurunda network ngo Malawi yagabashije bwe arabaga gacuраmiriro zatebininge bya Uganda babo cyo kutangaza Dr. Lazaro Chakwera ubaba narahira akagambe biti birinyabo akajya ati mwankwasa nabaritera government itarabanyize itaraba kankamere itarabibe kandi itarabarianga tanisi konka hataka wemeze munana akayatira umuharanyonyi nishuka akatwara akashaba kutwara abantu nkaga nomwe bamwangira inambe yamuherurwe keri nkabiri na munana konka abiyabira shabire kutwara bungereza nkaga nomwe atonora ngo obwebemezo mu Afrika ni chance yo kurambara tourism Chakwera yahereza umuhara I think na nyinendo na nyinaza kubanka mwinko umumba ambassadors mwino kuzomu that delegation EU kushitama Brussels so akakwata nyinazara yamuhereza umurumo kubanka imvuye wona manya sayini za government okuchura mberwa nukushanga umuntu ara president mukazi minister umwana prime minister ondijo mayangu wakurra manyi kwa competent and signs zo kuremwa ikintu cha nepotism mbenda kucyo mu dictionary provided umuntu yabashomere are qualified for a job tutakareba ino buzare no kokano basuta kwetora ikikorwa kika ugashanga mwene mu motoka za government imwe wantaro hor kwasagura ka motoka no tukucerego iki kintu n'ikigizo John tukireba turi nawe John nahagera NRM ajwe neta ya yero John abantu henda musyo wabale munoni baramukinywana abali ono batorana bakutuliriza kandi uwikebere nunjo hireho umbiceke bumwe enjora inabantu bitarabaniza bose nambole mu kibuga cya Kampala abebembezi bali ono basaba abebembezi bataye umutukorera ibintu kwatirije n'umuhanda kandi babino basaba karu bagagera mu mutuye tuterize turuka abantu bikereza kunkado lomba gira nyabara uyu abari mu nari mutuyamba katubabine ko press conference kiro cyo munyabara we abari mu nari abainari mutuyamba kandi bakagabura abantu mutuhe uru rwanyu tuterize ikibuga cyagire kuterera aba UN ningira Uganda tunebize binyu sometimes it is bingi nibyenda abantu bingi kumara Norora Ashaban binje norubimbi when you have very many problems no kubwankeze multiple angles multiple angles attack the enemy at the why the enemy at Uganda the enemy enemies vitu ayobora tuine zare karamoja tuineki one person cannot attack that enemy can Rwanda you need multiple angles at obawabeni batakinga konyo information ya better box formation bakaba bamutaba to box ogu bareto bamute na nakaire bakweta siro America C wajeta C air land so ninjira ngo prime minister jira abantu aba muri mujya kugamba SDGs SDGs is falling under OPM. Ninyo prime minister.
iyo umukozi size kuri criteria ki okutwara officer in my office mudamanisize mwatwara kasubire rumumba niyo we SDG gize miliyoni mugambaho the first one ebe SDG number 4 ibatandikire no kugambaho yayibuza ati bano abantu kugambaho bitegeza ku kandi nyose biri kuba nimbagambera status y'ibintu ebyo mu Uganda atkanye nimbatangata ati Eishengyero ngwira tugindi bagenda ya sebuga ati yagene n'ikikacona yagene n'ikikacona cy'abasiyaba eyansa eyatanwere nayo already it was big enough omujyo mu yatano vice president akayini akalumuyiva minister Keroliem akarumu mukazwe vice president akayini timuye abantu protocol ne gamba cha bintu nk'iyo abantu kuyikumi akayini umukazi wa minister nanaze omukazi wa minister atonora nankane minister wa foreign affairs kandi General Abubakari owagenzere no herero liko bona bakagenda kunko yabini mukazi ni Abubakari tamine ne Keroliem ishe kana president wa Uganda president yangare so of course abenji ekibakuba batwara abantu bababo reason empango nyo yimanyireho because the list no bakuba bodyguard the list esente za kutunga pa DM zibakumaka allowance ye milioni 2.2 pana iki nkabodyguard alevejo yes abasigara milioni 3.3 isatwana kunelezi so abenji nubanu benda because of kugenda that level at UN ne classification zina wakuba ibembire delegation umeta head of delegation yo teitoyi wakugaraka aho actually levels ishatwagarakaho n'aba representative ba ministers abakujya kora representations then abantu borana biziro muri level category actually na prime minister agenzere ka advisor kandi agenzere ka umwe nga RDC ni nari nga director something because the 5 ministers were representatives talum the 5 ministers harumu wa health harumu wa foreign affairs harumu there are 5 ministers abagenzere ka representatives abantu ba ministers abantu witwa baliwa abatukugamba baba wine downtown bali mu shoppinga bali mu kurora movies because hari hasegere bali mbe banda niyo no tekwa kuiza ubakwe kintu cyorakora kugambaho tokufoka gamba fwa so hata abandi bali barora movies konga benje kibakoba nitwatwara akasete kanu nikabayamba bakora shopping and duty free orukuta risk yo kugenda no office of foreign minister so no leto mukazo bakwishiriza kandi wa takwetaga bari mukozo kandi mana no minister of foreign affairs kandi bakuprofitinga at stage so konga niyo ekyamane cy'abantu bano bakomba fera kujyayi duty free goods no shopping omuduka hati wagenda ugire ogezere ngo umuntu shopping ngo ishatwa kwa shopping kubugura ikintu no kugura kuri kandi uburega nabwo umuntu munaza kuza shopping na kamera just aba n'abanyacyaro ati n'abanyacyaro ati no problem yo kwata abanyacyaro kabaho bwa ebiri kuba umuntu nakora miliyoni 75 abanyacyaro bakabaho bwa miliyoni kuza shopping oburega konga padiem Moses abo ahanyonyi muri umwe ni cruising so kuza kuri wahora munaza and they are traveling business class Moses yaha ebiri 10 miliyoni 3 nicyo gaburi umuntu izo miliyoni 3.5 that's a lot of money Mario tukurangwe jyo nenjara atnyo arobo umuntu bakweta buginyi bakutasiyo buginya bakutureba nyere kiteki okukikora cyehari bakutasiyo buginya no kireweza agamagingo wija no mukazi yija no mwana w'umukuru yija no kumukuratana wiyija n'abakamwana wija nabo murutoje nabo abahingi bo murutoje nabo babareta oyine nabishukuru banyo to sasara ogogo wota yayire njya munakureba n'umujye nyata yayire umuntu wariyeta nyine driver nyine bodyguard driver sho umunyoni n'abandi tabugeni n'abandi n'abandi hata bomba sije bose yakubuza mu driver we motoka umunyonyi nakora mu motoka kuri hotel na genero umunyonyi babare jode no manya hariho salva kiro gwejo mu Uganda ati kwiyaje kujya urukiko na president bagambira umugambirizi wa salva kiro atenywe katenyi ngushohora twazagamba ibyo bakuru yayanyira mu rukiko kubakire bamusakinga you remember that gentleman mushawe mpaka munonga kari opposition bamugura yije atakagambira salva kiro so izo delegation zikuba zitari coordinated mu ibintu k'ibintu bibaho omwami amonero barema
twakwakira ntukusasira bwa allergy kuteganisa konga nza kumanaginga support with this iyo neki Jore Mugisha. Oh, sorry. We condole with her. So condole with mwana wanjye mwese mukumvirize ngufire tubagwete ebigano bituriya kandi stopiro kurere koze mwe ya surprise na niyo byanda burije cause kuba kurere delegation y'abantu shaka clear ekora bo clear setups over the fine abantu batora offices cause organization and delegation zini no offices batakora teze muchara wa moderator na wanyu chai ya program ngatwe to mukazi wanje akanywa chai ya program ngoja nikora no worry but it's no more surprise especially in Uganda when we work mwana wanje na bakana no the ministers or the members of parliament abakubira bari policy makers bakuruga kampara bakazabu in office ya operation investigation urabona bavuga na prime minister na chibona office ya order we use atu yibuza sure member wa parliament akora budget naona chekuna mabanza zo mutime mukabo n'ubwo kigete enangaye kongecho tichero movement honga tichero mu government akuba MPs members ba NEC kiwi ya FDC mbatamura bazakatonga basigaho najya nankumbi. You see there are two things. When ati mwazo mu government mukaba any different. You see there are two things. Wa capturing ogwebe when wa hambo gwebe mwa events. Nake kwa kureba ngo systems zaba dysfunction. I'm a NEC member, I've told you. Turiyo mu tuheruka kustamanga NEC na jana nkuba ujuni kwa mukago mwakogo kwa mukago 2016 kuna gerzo kuhandika the next course of action was suspension kunyato mu disciplinary ngo buzabo nje NEC takustamwa kandi katwabire turumazire kurabiyaho decision yo jantustame 2 weeks so that's how dictators behave. Kai. So nyanda kutarika ni amon. So biri kumuna mwenda. Byo kwezo kora ikiko mugamiza kuruta usabara. Kubaheza turwaba yo mwarata katonga. Kumwa abunchi mwartire katonga. Twenda tukosede shikanshi kwigambe bintu bingi. You see. Hari ibintu mbire ndakufayo kuraterera ebinyizire kurata of recent. Twaye ko mu nomination nora motoka za UGC zona zishaziraho kampani ushanga convoy yo Eastin soma momwe eyebembire kuzacambugo ku nominating. I observed it yesterday ngureba umwami amuri atari yo mu UBE 042E epate vehicle akuza kugira ngo nagaruza yo forms kandi oba ine other candidates nabo kuza kosa ki other leaders abatwireho batwire ku top presidencies. Dr. Besije kuyaberaza kuzomukaro echo kikutangariza Dr. Besije kuyaberaza kuzomukaro listen kikutangariza Dr. Besije kuyaberaza reka tu addressing inshonge mwandije echo kikutangarize engineer muri atukose motoka each bin kuza kwandika rukwagori acting president navuga motoka ya road mayor koze mishango
narlo yawa bantu ahoze avuga motoka je parking aho koti umukoro go FDC yesterday akari motoka ejo abo nchicho cyota kukireba hati yera abuse ni yera abuse I want to believe there are two things eze shaha mwese nka kanso yazo mbaraka Rwanda ye n'umuramuzi tavuza kumutwara mu koti nyencha karengwa mujurire ninga presiding umuchango so twaturiye kibina cyushaba democracy tukakora same things ebikorwa bitukondeming bihari cyo tinkucire wa mucyama so rwagoya nakora private na wafu nabara abaraze complaining private practice arukozo muchango abaraze complaining bareke abaraze complaining nimwe abaramuho muri mogetenanye ndotambuze yabo hati nabakurwana apate issues eje motoka inatiro contribution utakabire wa FDC uri mu Uganda esente zo gure motoka ya road me nesente zo mu mushoro ezo contributing navuga motoka ejo koza emishango ejo private work you don't find any problem with that. You think I would complaining can't think za kuba complain and think aba setato nkaba judge konke chief decision no kuchirwana because I was no selective or selective umukore abuse kwamwenda umukwamwenda 2016 2015 nkakwata umukono gwa buriyo na gutayiguru bamba bible ku defending a constitution FDC which is a subordinate to the constitution of the nation. Anyway, two echakatonga nanajana nkumbi and actually I want to regret the incidences that took place because umakoba abanyankore binefumu hati boaz twatu yo mu studio tukakwata enjoka babiri okakwata umutunga kakwata umukira one of us twagire kureje enjoka tutikirizinga twena tumara hakwa nari kurumukira ni gufitiza ekurum egarike nyirukaho nanyigira ki ubundi twena tware kurari muntu basa kwiruka every direction itu wagira ki itu atora surely Amniyat having failed himself kweremerwa wonkawe kuza kutanga kuleta blame games. The constitution is very clear, article 28 chairman wihanga wechibino no wakweta delegates conference kana wakugichairing ekyakabiri ekibakubashaba chairman wihanga no kurangu ya gazettinga ya hanots the notes went viral tina taragirebiri. Last time I came here with a copy ebiri 19 bya August okara Amniyat the same man akugira ngo ari yakuza delegates conference eyeserwe chairman chairman wa electoral commission kandi akuchima ngo chairman wa electoral commission yakore byo namara ku preparinga na yanjuro wa chairman wechibina amnyango hati we are set to a delegates conference. Besides na delegates conference yari yakweta no bajhano tsiyena kuchenga so fast forward we yagire nakumakumyana so echo tukatwaje last week fast forward mukahinguza cyo mu rukiko rwabiro rwakashata I think rwakashata mu rukiko we agreed ebiri dukuru abo bantu bita bari rwabiro rwakabiro mu delegates conference tukikirizana basically ebiri dukuru because the delegate nanka powers the party president the party chairman na party secretary general na zibiyo delegates who voted them into office so but delegates aba voting in 2015 na 2017 respectively kuba stamere bajyango abo emivuye riyo mu kibina eyibalesere twabiyaho ovunanazo twaba suspending ohana no home amwa suspending Amniyat party president as a party president yaba twatekaho acting omwami road mayor because abira deputy we okay tuyaho appointed by who but abira deputy we that is tuyaho secretary general Nandara Mafabi haza Harold Kaija obira deputy secretary general in charge of administration acting as secretary general tuyaho Bodankapa Ekanya
obira treasurer general twatekaho acting honorable Mwiche Francis obira deputy acting deputy fundraising twashuma twagira ngo abo kugira ngo bakaza selective term elections kozi twa ntugira ngo tuzomu karuru kabo n'abantu batera karuru bo batandika kusitamo makagabo kweta abantu the district zimwe zo wanyi zaratire zo zaratire tuyaka kiko ka electoral commission kandi wagira ngo ibikaronziri twabigira ki twabiyanga dena kachiko twateko 4 commissioners kabaziguruka Mike Honorable kare MP wanakawa twateka Honorable Jaka wa Manga wa Mai akare MP wa Mbare twateka Dr. Chewala Bi Elizabeth is the founder member na Ogwangson Bone na Argarira so akachiko twabehereza abo twajangu in the next 6 months ba preparing batuletere road map tuja approving turonde sent tukoro obuchiko oburi vibrant so bari yobwa bari tubugire ki tubwemereza nene cyakashate cyukushembayo twikirizana cyo cyukushembayo konkabire yo bindi ngani ndeba obwire no bubarata anka ibintu tuza kubyongera ecyakashatu twagira ngo National Delegates Conference ya Horsa NEC kuzomu koti ekemereza they are purported nashi ejo orchiko rwese batoterebuka rwebero mukaga okuyikumi so twahenda twikirizana ngo the term of leadership yekibina eturakorera makaruru ku rwebero munano kwikumi eyongerweyo amezi mukaga so ikona kwetegereza je omwami amani hati rukwago Mwiche Francis Harold Cage bamba kore mu FDC mbajikorera kai because najana nkumbi hinabariyo the next course of action maybe bitero munyankore ekinde tukuzakora saho no kureba okutwa zana jana nkumbi emirimo y'ikibina ekakorwa kwikiriza ekibadelegate bakishabire gukora so mukamuza kushitama busabara mwaheza mwaza katonga ayitukuteka ngo aho no wa Dr. Besige nakora nko muri iki kintu cyona kanagambisa amane nandagaraka ko simba ba president na nafa cyenyine Besige as usual is not on the founder member chonka but in foundation the icon of opposition in Uganda actually so no musingi gwe kukorwa mu opposition tine kibina cyo nabaye no byakuba anti yadengwe kargo mu FDC tekabona Priyanka Besige kamaka so no yakwa UPC yemnywana wanjarje tekabona Priyanka Besige gati so okuzabusabara the area plan yabire kozirwe ekeri yabusabara niyo twayitirize no mperekani yo narangiriye kote kagera ngo tumukwikirize gwa kutahora ikikono umushango gwaha babiri imwe bakweta a forum for democratic change abenje mutarahurikirize kote cyacura muri cyo what was the haste for ubira bukabyo bwaje nkani yo mukoti hati PA wa Garsonga umuyambi waro ya Garsonga nari umuyambi waro ya Garsonga ori mobiliza wa Nandara wa Mayuge na no mwami Jamaru wante unagambire open like and see camera kamjangulisha ya mwesilenta akayina magezi akwa internet musinga magezi not an abuse nawe ariyomwe omba kurondera Nandara karuru narga na mutumba and nondijo msigaze na bamweta Mariki narga na kawa bakeko bana batabarize kibintu batabariza Nandara batabariza po kuba yitiro mukoti day 1 nanka Garisongo muramuzo roya wabo owuri yakitabaza ari PA way ibintu je kubuza kansa abutere mukatoki kake ya yitiriza ngo musango bakagukora kunkabete chairman na wabe party yo mushaba tiba serving chairman chairman yaronda defense yapa ngatukatu ine pages nka 18 no kugitamo on the fateful day ya court twaiko mu court omuramuzi honorable Esther Nambayo yajya ngo chairman
tina kumwetaga umushango ogwo okay so cyamano waberese urukiko nawe yarakiteka teka ubwo tatabarizibwe ubatabariza abana hata watabariza ba panelists ukatabariza John na Nwagaba nimbasa kwizaga colleague ungani matari party y'umushango thank you so twara mukikire urukiko kugumizamo thank you kuturagira kukera butsabara ebya biroka birebe twetaga ngo busana utari mu Uganda tia gas ebitoma abantu babate nyindo tuwaze katonga akubasika wabare kutereza report yo amana Nwagaba obutoye tushoma mathematics bakabagera ngo like terms together and like terms together ekikore ko gukora mu politics ekikore ka obunafu ekikwende beragiro bitanisize muri yebyo cyo kubaza cyabyona ibigombe byo butegeki mu Uganda ntubyete ndeto akabitengere in my view wakireba byo birumwe abantu banga higenderere harimo banga no kwako mu NRM abantu bari mu NRM kugira ati yo movement mwene bashika miliyoni bakwi register yabonesha abantu miliyoni 14 azabona ba conscript konga mu 7 abamuhirinde bwari miliyoni mukaga mba ham 7 konga twa NRM passe no ham 7 abo abahiro businge abakorera ibintu eva kuriba tinde nguto yabamashanyarazi ya leta miziga bakahihi yabahereza ubusinge wareba yatako some systems zikora nyuti ngo ndakubya ngo government inebye ngutekozire government inebye kozire kunga inebiremere no kireba so ebyo nibyo kwisa president Museveni iki akaru war kutekateka ngo abantu bari yomwe nare ahindura Museveni ateho ndijo arebo bari he ateho na banjo wa NRM muno naija kuchichiriza akama 20 power yabwire 20 nabusiya hono so abanya-Uganda ebigombe by'ubutegeki nibabireba nkaki nibabireba nka ukuriba kuzumuka ikigombe cy'abataka kwizika kugereki tubakubitwara serious so ikibuzo jangu ebigombe by'ubutegeki byo ntubyetenga opposition nk'ebigombe byo ntubyetenga icyo baza cyabyona opposition ko kugireba tikuza kuyo NRM wanje opposition ya Uganda tikuza kuyo NRM opposition umurumo gwe riyo nekora nubwo kuteka wembera yo kugira ngo NRM erigiho konka tikuza kuyo NRM neza kuyo NRM so haraba kaniki nabaravuga nabaravuga shana bakubeta mbwe bwa nyuma ya government kuhinduka baketa yo bakingwije tugende hamwe if you elites no kireba kuko bakuza kuyo government ya Rwanyisiriza n'abarwanyisiriza abo kwa opposition n'abakwakarisa government tabakujyo basa so ebigombe byo butegeki atwaza akibira cha FDC FDC okuyatandikire ikatandika na reform agenda ikaberyo mbiti bibiri hakara hababiri bari aba movement abatarikirize na president Museveni acha third term otaka chena third term ngandika besi jibi ya third term yakataka bikira wakahakarisiraho kokakariyo wa movement otarikirize na president Museveni hatwa birotikiriza na president Museveni Museveni abantu we yakubatiza ajya gutukira wa movement kunga tkumayisa ngo kogirigiremo hatwajya ngutini mwana wa tata cyo bayisa gutiburi wachenga so besje naba babanyamushiga naba Meje John Kazura naba Matembe naba Augustine Ruzindana naba Richard Kijuka nabandi abantu bibitinisa naba winu byanyuma bakabari aba movement ababingirwa movement abo butikirizana numwe bimbizi wa movement kugachi kubayisa ngo bakarugo movement hariho abakirizamani akajya mwarwo movement mwakire ba movement tubeje ko dabwanyima yatahwenjire bujya ngo tubeje ko kashiko rero be yaho wahora bakajya ngo bashobora bagenda iwe ni wabihireho na hategekera group ya kabiri eyagira umwe FDC naba babire bahakanisa movement kurganezarwa kurganetandika movement bakajya hakanisa kurgaryana ryari ku mu Rwanda kinana batahana bajya hakanisa
hatabo bakegita na besije na naba barigira abizire bari aba movement ba nuko gukora group yeba yisire FDC hacha maisaki ngo FDC ne kigombe ekirimu two diametrically opposite ideological orientations ne kigombe kirimu abantu babiri bentekateka zitakunywana zirikutana mnongo so okubagumya hamwe no yetengo mbaziro gwamani na nombazizi expert no kireba hata mwene nkaba odare bo regado kumu abo bana kaba abo type echo abo nabanta baye batakazaga mu NRM abo bya movement bakambe batam so hata abantu babiri wabagita internally ukagaruko kagira ubwo hari yo kwa kizamani uwiza ni intervening a constant intervening factor burshaha barumuna bareba narondo okurya bacega nabaza tubago basa kutebekana nabaza kutogota mpaka bo barikiri so ekibina nka FDC no bukirabe ni cyetengwa ahabwira kagumana ikigambera abantu ukutahwembera zo kuhindura bwebembezo mwihanga tishemerire kuteka mani mingi ukuza gukora amanyubukiko manyukuzare obukiko nokorana basangura noro mwana kuba akwise ekaramu nahandika tichana arukusangura ekaramu okwise rubber noha no mushomesa harimo nasangura wagenda wakiriza akakiko wakateka witu nombe tupi nyenchakare hija ba Joni ngo ba leta ezana keje aneheje hangire PDM ngumweno kumanya ngutari wa movement ngo atakaza list akakiko ka FDC kona kabanda birukaga buryo muna za kurondo mutwaro gwaki wa parish development mode toko basa kuraninga ekibira cyo butegeki okakitera ho bukiko ombyaro no matawu no mbyanga oyina abantu baboro no kireba beinenjara barukubi kada ruku bashenda kandi bakwenda utakubasa kuvahereza nekintu kigumire mnongo so okutonda cyo kurebera ingiri eyamugisha muntu eriya katukore structures akatari kari hari ingiri yaza kurumba umwaka gwa 20 gotu gwahika derizo wambuza structure ni mutu direte mwamigisha muntu napangana bapangura so okuhindura bwebembezi omuri Uganda eshemerire aba position babera kuhindura bagube bagende bagumene bagambira abantu kuba rasiyogwirirwa karuha kubera imyeze mukaga bakore project bagiye ngatwa yigite ngate mbabasa ko yigita besije no Bob Wine nabandi abakwenda kibyakenya kuba rakisindike cyayange cyaremera ece group bacyate akarura karaza gukorataho bari yatonda w'ikindi kigroup special purpose vehicle exactly konke byo kwera political because okora kibina kuri nko kora government manye kibina no bamukozire government hati wakora government no bashashura no babasa no kireba obwire bwa school fees bwahika abantu benda school fees abana barya hishomero barebero mudrisa bakora baho agabagigo kwa baryaho hijo miyambi ajwire yero hijo miyamba ajwire yero atnyona inkuyamba abana bambaza hishomero otebereke tubakugura utabwo kuba Museveni takarigera ngo Museveni shi atakarigera ngoma abana tubakushoma abakazi tubakuzara ebintu bikutambura abantu ensereza kwemerera ngo president Museveni akiri mu ngoma therefore logically hatwaya parayinga logic ekikurwanisa ba members bebi na byo butegeki opposition number 1 no kureta omwuga gukora gutara munshashura guryo gwembozi kandi batakoreba muheru no manyaro gwo kono rugendo oje twunge mu kibera konka kunda areba mutuguriyo muringwa ikibera yimba nakireka ni finish line konka finish line iyo kurwarisa NRM erinka so abantu nabaronda finish koko bahugire bahora baritana MK cyo bari aho barora nkatu ngo mutabani yaguru twebecora jone nebishana kwisebishana bya yero biro mu sarkari hata bahwera kimwe ki amani therefore nani shabango hura therefore
group says ekikubarwanisa shaheji baba tegenese izinkiza kubamara now nyina kwereke yakandi kandi hate Norbert Mao wechitinisa honorable Norbert Mao abira president wa DP na hata na yeta na hata na yeta chi president wa DP mama mwita president general guy akafurka konkati ya jachi tiyafurka kuriya ni minister na batensa ebya ministers kandi omberagira twine muyiba kweta collective responsibility ministerial responsibility cabinet responsibility unanimity ejo cohesion torkwikizibwa kushitama omurikiko rwa minister bacheza kucomu nobu wakobeke bacomu yuta kucende iwachakane konga bakusingira vote baba bingiwe abo mwe na rimwe aba bake hata bachishoro tunyo kiriye kibarabizemu mbere ndakugira nta you should have resigned ubwa minister babwa jaki bakore hati twine uwekitinisa Norbert Mao kuriya nashitamo mu cabinet ya president Museveni no kireba kandi mu cabinet niyo kupangire nkora yaki ya government kandi nkora ya government nene hikiriza manifesto y'ikibine kiringai umutegeki kandi manifesto hateroho ne ya NRM amakuru gachungu enkora ya government ni pull outs nubanyurura manifesto ya NRM bihamwe nkora yaki ya government now hata arhensho ngeri kwija ukashanga DP abwa different ideological orientations entekateka zitakushana NRM na DP ushanga NRM ekiyarete cyarete mu cabinet akwana ajya mucyargo manifesto DP tegugireta ekibuzo nkigira ngo ashahejo Mao naza gwankahi kwaraze NRM side nabatakire president woha wa DP kwaraza cha DP ubwa minister na yagirata yabarikora therefore hat want defining Mao na bariki eshaheji Mao na masanare nuwagana na apangisibu ne apagisibwe kwita DP so hata ababa nandara mafabi ngaburi yo bunyamisho bwa bomb buzima hata banandara mafabi ko kurebe nkore bari yo bakoramo no kireba na ndoriya po of course it was a mistake okukwata engineer honorable Amuriyati bakamuhindura pate president abo kuba enkore yona erwuden wena ari inkuru bawa inkuruku takwaka tayine huma iyo kubasa kupuringa abantu bakamwijaho n'iki bakushera ukahurira ngo akariyo mugezi mnongo mu za university nosha ngo mu engineering akakora ka first class konkeze mpapura sometimes banziri misleading utekateka ngo wakozire first class mu engineering na nibya politics naza kubara mu first class ukimutangwa ya muzeru wachetegereza so ekabenshobi ya FDC ukwakira Amuriyati ngo bamuheze ubwa party president atakwaka hati wamwita hona dada mafabu mushubuzi no kireba dada mafabi atwira gweriro bwa governor bank of Uganda president akanga mutebera kafumwa kugwa kwita tinko mukwakishatu umugenzi mutebere governor neri izo batutugira governor akarmo yakarekaho bakaragarisa secretary general wa FDC ati yagumaho nandazane myanya ibiri no kireba ina assignment yo kwita FD sereze kuba governor kwaka in due course izina ry'irigiro mbantu munonga ryatokora kujya ngo hato nubwa governor we kai nation zo kugera ki zo kubushaba so nemzano ya president Museveni yakutayiga abanyanjara suko kwa ngo inenjara akuzana akufitera gol therefore in my view ebigombe byo butegekere umuna mugubiroho gugwa abanyayigana imwe abanyayigana mbagambire ngo mwenda change kandi bahereze nshonga aya basigara mbareke kuba rarakaruru kaza kwika mubete numuzakora abija bari bingi bakora umuntu mugura yangi bagarike yo baze kwihinga bari aho to kawendije myaka 5 thank you nakunda samarengu eginemizano ya president Museveni eya kutega abanyanjara atwenda tu garike na John Konka bwanyama kwihindura mukake twakire no mugenyo ndijo umwamika kuri Yasin banyumede kike emwe na 2
we shall be back tuongere turente kateka ya John we John aliyo mu comfort zone ntakaza aboko ba tine cyaferirwe hono katugarushe 23:16 bambatwereza kurigira umukuru wita UN 8 Sky TV irakari abantu. Sibe ni waro mukaga nyowe niwe sande nze kusoma ya mawe wijandari sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangule ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Sky TV, in conjunction with Honorable Robert Mwesiwarkari, MP Mbarara City North, invites you to Perfect Your Expression event, which is to take place at Mbarara High School Main Hall on 30th of September 2023. The event, where the school representatives will be competing in debate. Not an administrative decision. You make the decision in person and, put yourself into the action as the person and no one influences you. Is aimed at promoting the public speaking skills among the participants. Should be more serious about that, whereby those students who go home in the middle of the term, when they are entering, they check them and they get to know what they have come with. Come perfect your expression and public speaking skills with Honorable Robert Mwesiwarkari and Sky TV. Saturday nga 10 Oktoba amawe mugenda kurendongo Deviru Taro izi ni Mbarara live munarongo album launch extra Oyo Taro ojakura Mbarara University in shirinzo mparo kumwe emitwara ebiri na tebro za mtwara 5 muje muriendongo ensiaka baba endongo style endongo ganda kukusikuroji kure. This is Rutaro a new model Saturday 10 Oktoba Mbarara University in eja kwato muri haya murete yani bya nyamate echana chirange nyana next time rajona na chirubatanga chirikurubatira hamtima Rutaro mwana wanyita Gotv Buganda kombucha drink Sanyuka TV Afro Mobile SPC Join Millers Bukade TV Roseful Mattress Asanti Tangawizi Tea. Amazina ganje nibanyita Joshua Tukesiga, Director wa Adra Model Primary School, Day and Boarding School, Nursery and Full Primary School. Shangwaha Makenke ahashungine na Coca-Cola plant na Makenke Barracks. Ntwereza abantu bwegese obwo mulingo bw'umutano ubujwangizemu na ebyemukono n'ingashi skills tugesa abane biharani tubegesa computers kandi tubahereza na transport ababana bakubana bataha twine school vans twine abashomesa batendeke abamiringo mirungi etaye yemwe nemwe kandi abakwasa kuletera umwana wawe yaruga murungi wa nyensya tubasha bangu mutwereza abana banyu abakuba tuyo ishomero ryo mutano kandi rwasa gukora kugerekeye yakora umwana wawe wabana ndakutushikira mutera akasumu 0 kinana na munana 30 ningashi Airtel 0 23 endijo 0 2 baba ndakutandikira mukashanije ka email notandikira hari info@adulam.sc.ug waba ndakutureba mikutu ya internet otugugulinga ha www.adulam.sc.ug.
Water, please. Can I pay with Momo? No. Ha. Hey, can I pay with Momo? Ha. Here's our merchant. Oh, very good. 7 mega? 20. Can I pay with Momo? Unfortunately, no. Ha. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Ha. Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Rock Boom, now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320 ml PET bottle. Rock Boom, feel the positive energy. Olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika. Kyenva mmunaaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Sky TV, iraka ly'abantu. Sky TV iraka ly'abantu twagaruka twakutangira twakwakira abo program y'igi Eishengyero nanye boaz wa Mongolia kandi program y'igi na Radio 5 DJ Kanyamano wakitaho abantu sigino mu gihurira kandi aitwa tanikira twantuganira ha politics ezikwate naba opposition okwe baganisamu konga bakajya mbenda ba challenging NRM kanumbiro butara bwahari NRM nerebeta enshonge gitwan tureba FDC tureba DP tureba UPC okubine factions as we talk now. Omukuru mu studio nyine omwamize sonoga bana pleader twino mwami Amonero Barema na hagera FDC akara no muri kiko rwa Birekatonga so yatubero omugasho tugambira ngo ko yabirebire to nawe John na hagera inarema ajwe na netai ya yero kandi nyine umukuru kakuru Yasini n'umurongo ni memba wakachuka paka wa district ya Kazo Yasini jom programu aleto no DMC timu meja mchereza kungara Yasini abantu baramusi musekende muri kwakira John programu boaz panelists bagenzi banje munashanga bagahero ko wenda nimbaramusya kandi nisima narahango abasakumbisyaha iyo burire akucero batumze kwanje kwa burijo onke bibona nabivamo urugero mu ndambira zitwotero okay ponkana nyine hona no ruciko hango ngomboro y'indi kurugamo nanyine executive za groups zone zo muri mujina noza kutugambira utwantuhendera katureke ku remesa John kugita debate yani flowing before we shall hear that later John. So you go NRM, are you enjoying, are you worried? Because if the country is to come first ukabino ndana bari organized NRM kuya kutera munsi boshango ino bwembeze burundu mwabari buno kanse twigagera ngo abayinare ngo ba members tabaro ataka kihero mukano atkonka atenare mu buryo kurugaho atkandiriho abayinare abataro
ajya ngo hari miliyoni emwe niyo iriho NRM niyo iriho so numurango musaide ibintu nabigereza NRM tayine bantu kandi NRM iriho ya miliyoni emwe we bari muno abantu bakwitegereza but it's a huge contradiction hati nyoni ntekereza ngo ekiriyo nicoba political parties but specifically FDC abantu abamwe mu FDC no barora ngo no bakwido mu government ebumwe baliyo no batunga hati batari mu government no basobota batunga bali mu government yes because of Bunda and the leader of opposition for instance ni extinesa na buri kimwe ni musara ni nyingaraza na prime minister iyo bori do mu government no jakumbaki icukuceraho kiro omuntu yaba leader of opposition ninganiza na prime minister privileges ebironje byakutunga yes hati uno mugambera cyamani ndi member of parliament sente zinkutunga ndu FDC nowe nari muza kutunga wanu kuza kutunga so hate kiroho ni kliki yabamwe abakubara ngo bakasurvivinga umuyaga gwa nupu mu Buganda hate no babara no bagira nso kugira nkoragana cye na nupu akaburu kandi katakizira umuyaga gunuka so tumaraho omuba MPs atano na musanzu no aba MPs 19 aba opposition FDC no ankasato na babiri nari asato nomwe no namba ne diane hinduka bulicuro aba petition zanaki nabye bya Uganda konka mu Buganda hari mu babiri owakorga mpiji no wakorga wakiso semuju they are 3 Buganda basatu naho Buganda basatu atano na batano abandi mu Buganda banu opposition konka banu Western Uganda ene ba MPs obundanta mistaken nka 10 okuba bunyoro haliyo babiri bunkole halimu omwe Ruenzori owitu haliyo basatu Kigeze na haliyo nka babiri nali basatu konka obwesazin meeting ya Stamire Katonga ekagera ngo president izicho ngo out of 32 aba FDC cyamanyisa ngo abere na babiri no barwo mu north na east konka acting president central acting secretary general obateireho naraga kabarore hari Kampala central okay treasurer ankole kanu wenkom o FDC o kabaziguruka Kampala Buganda hatito cyo ndikusemeza nkainarem hati kusemereza ningayo nkimanyisa ngo halo horekere hudu ya nupu na FDC okugera ubunywani omukaruru akakwitsa ubwo kugira mu bunywani nkimanyisa ngo turere ikire neto gukora surgical operation kugira ngo ke mwegate reka tubarekere Buganda yanyu reka tujye mu eastern reka tujye mu north na west that's number 1 but number 2 ebikurugayo nibyoreka amone byatahana gamba hano bya dishonest amazima garugo yesterday nyebwinire besije na gamba the man was caught off guard really akozere nsobi ya manu muno kurgayo no kugamba ibintu ebi because ayanikire bwatu bamubulize habwaki yose bo wayangire kuhagera na candidate yagera candidate nkanga kumuhagera habuko kwakalo date mane at number 2 akatine campaign structure bwani madira tukunka no mumaka ganje ninyo namugambire ngo akwate flag obya kwasire flag okuba mukandidate katalo obya kwasire flag sente za ezirdatezo zeija at what stage because kwi hakwata flag anyway tukamhagiraga so sente zirdate izikaida ataka kwasire flag okuba niwa muziro tukwata flag wakaine kitenso cyokuja owabo 10 kwesimba yo wamdiro ta you are the leader now kwata flag say at what stage okamanyira hi
ngo sente ezo zizire nuko obule kumuhagera obule kumwabandoning obule kumurido because Besigye akugizira ati nyowe ninyo namugizire ngo yesimba omusida yesimba omusida namuhagera twajya busoga twajya bugisu obu twabe tuli bukedi nahora ngo sente zeji I pulled back. We would understand you, Mr. Besigye. Konka Besigye kugira uti nyoni nyana kugire ngo yesimba otwakuba nyo 2018 ka kugire ngo yesimba kandi okagira uti nyowe otobuna amanyire ngo sente ziri date atwatsi okamanya ngo sente ziri date flaga ya gitungire nalataka gitungire. That's number 1. Number 2, amazima garugo hold it pattern omuntu waliyo nagishisira Dr. Kizza Besigye 2012 tamuye kachiroho yasaba nguwe habo kugera ngo akaruru akayisimbira mu mirundo 3 amazire komanya ngo tukakireta mpinduka uwe yaje mu defiance twakwikiriza Dr. Besigye kaje mu defiance akuba akaruru tukakugasa 2015 tukakorana bishimba na mutsa muntu umba presidential flag bearer 2016 tukakorana no nominated okarega mu pate 2012 Dr. Besigye abo kugira ngo akaruru tukakigasa wajiro tumuteha abandi abakwikiriza umunkora yebibina because uwe Besigye nayigambara ngo ekibina na political party niyo kuguruminga no kutegeka ba leaders na gukora alternative policy nebyo konka we narora ngo ibyo tukuso kuyiha government ya President Museveni yagira ati no kandi mu byanje ebyawe 2015 kandi ogwizire at what stage did you understand now ngo akarunu gaso kuyiha government because 2015 wagaraka otflaga DPD bagikwa wasinga muntu 2016 waba nominated omukaruru nuko kamu akukutekereza kaso kuyiha government so niyo political dishonest money akukira kugamba no clarification. Number 3, you will respond amoro wagambire ndashika 23 ogagambire 16 nyowe natandika esahizi natandikira munizimanya nagamba ndashika 3 yo gumiza na protection now bamba tumbukuru witu Dr. neza we no munana imyaka no problem now nyo kanyo nyine so kwenda kugamba no ngoda bugambire now ate kindi ekinte kinkorore ekinde kirumu Dr. Besigye nu yarese muri atakar campaign kala campaign team ya Dr. Besigye ya 2016 ejo obarigiremu immediately haba hakaruru after kandi mugisha muntu abo kugira ngo bataha batakoragana kurungi muno omugwatirena internally kumpateza yabo Besigye yasero waramuhiraho yaramuhiraho mugisha muntu because akagerezeho anandala lemerwe hati ya leta amuriati power yaba power engineer Besigye kana yangera kimwe cha muntu I think basically kumanya every hand because sometimes umuntu nasokwanga at a personal level konka kurora eruguru abamwe batugira ngo strategy umuntu agira ati niwe nyenda gukora structures za grassroots one nagira ati defiance so reka tugende necyabo cyo bakukira kwasa now mugisha muntu yargamu wayeyambisa multipurpose vehicle called Amuriati hata muri umara yes Amuriati nuwomwe nawe hati numubi hata reka twikirize ngo mugisha muntu akari mubi na Amuriati riyale nawe numubi kandi ni wa mureseri obu mazuma numwenda kutureka ngo Dr. Kizza Besigye oguwe at managerial level woni murungi ngo everyone else is bad apart from him real and you want this country to believe ngo every person owakugamba ali Besigye ona wakwenda kumchallenge ni movie apart from himself really mwaje mtulike mu give us a little space niyo kinkwetegereza kurungi muno kandi ekinso kubanyineho buhame Dr. Kizza Besigye no byagire Katonga decision za pate akanenda guma na skora Katonga let me give you an example akakwata abantu ba FDC abamu abali structures including MPs yabaha ministerial appointments yoni njuka nkanda ha RDM babe bahire obukama bahire nganje mu studio ya RDM nyine mu cha madidi bakaba muhire ngunu water and environment mu duce bamuhire obwa presidency ngambira mu kintata ubina godo bwanyu bwiju bako gwaradisi ndi mu duce namine cha madidi ijo wanyu bugamba leta itanke ejemwe amezi ni minister of water byona bikabiri kubazana sana now abantu aba bamwe ogone Besigye abamwe
ayaba twabaka governors no mine n'ikibazo kinabuza a monitor of air Eki tinkuja kukigambo kandi ubora nonda kukiga ikigarire kibono record because niwe nanchurire goga cyakiriho for record now Dr. Chiza besije nuwo yes abantu positions nachi nebe bakwenda na appointments ezumwe ezo mupate na decisions ezumwe naenda zikorera katonga kandi wakwenda kuzikorera katonga nabana bagira ngo sebu busuburuzi tuwine ninyo president ogwati ninyo secretary now banu ekibaru either way NRM ne ugoba nico kwenda kwerekana cyo ndara twakire ebintu bibiri number 1 kuba ebi bya kote baliyo bajyamu basishobwira because ombintu byona bona bagoma mbe kwasi ibara rya Nobert Mao nuwe minister wa justice and constitutional affairs but same Nobert Mao is a very good colleague and village mate chief justice Alfonso Winyido so oku kutungayo justice ningo kuba no sabi bari mu rukenzura ecyakabiri omutimu enu ya nandala na Muriati ito nsaba mutimu ito okubito ntanyoni mpagira politically mpagira timu ya babesije na ba road mayor na bahi why because nabajya kutuyamba bari babe disgruntled aba Eastern I'm telling you Eastern has over 20 million so bado baramara kuba disgruntled nkituyamba ito koragana nabo ngo kutubere twine cooperation agreement na DP abantu baba barargayo nango no bakwizera hakade zabo tubaso kuba bobutwa muno ngabakurga katonga so for us either way we have no problem Ekaya Crescent Hotel no hotel nongera kushangwa umurembo rwambarira hari akamukuzi opposite na Divine Mercy Hospital bakwinira obuhereza burungi nko buraru garden za ukora emikoro ya burikika Ekaya Crescent Hotel bakwinira conference hall bine ebara erimo ebyo kunyo bya buri kimwe ebya burikika bega pardon nka coffee cocktail milkshake bine restaurant y'umurembe aho bakwinira cyansya cya mushana hamwe na cyakiro kandi aho kugerayo restaurant nekora nebegwire Ekaya Crescent Hotel nko mulingo kushemeza ba customer bitu buli Sunday shay 12 ntuba twine live band mpaka shaha 5 zicuro okwenda kumanya bikishiraho ebya Ekaya noza kuteresimu ya 0 mushanju ina 2 mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina 3 2 Ekaya noriyo muka kandi ukimba kutereza chai na baturebera mu program y'Eishengyero akachayi samosa n'ibindi kugenderaho ntuba turi na Ekaya Yasin obenorebe kutambura opposition nuwaga yanabuza ngo yaba political parties ntuzumanya konga political party omuntu wa mijene yatajimanya besi jakabe najimanya rukwaga kabe najimanya amuri atakabe najimanya and being kuboba shumiro bakaye bari cyo kureberaho batakuzana ubwo buzana ubutukureba nujya hakabuki umukora kwawe ikikuri y'abashabana iki we nuwaga bagira ngo ejene mitego ya president Museveni yakutega abantu binenjara abanyanjara opposition ya Uganda shimwaha kuleta ne twazetyo nenyarushuba nababihi nababiha abace konkabinje nabamanye niyo shonga habwa choreba numbururu batagira mani abo kuba binje nabamanye somewhere ni wakabiha wani ombya fayo hari horo bari mu opposition akagera mani because na UPM General Museveni yabene bembera akari na chairman wayo so na wakabiha wabo tubamo akaremo bwa MP because akari kari mu nawe kenyina kabiha wabo tubamo na wakari ko mu opposition tuambuza opposition ya R80s tuambuza opposition ya hati na mwenye ninga nanye na janto mbya fayo no mbya fayo na wakabiha wabo tubamo ya fayo turi yahagera ho hati ako no mu kare
stop ke turi discussing mubarambe ndi byafayo batwete sana ye byafayo na byo amanire kaya sina kumule kubishika point yanjye so modulitani wari out of order nakujetegereza kandi ko haratajetegereza najya kumpurura tuganira tutarimo byafayo byafayo biri restricted opposition yo wirobu nashiyo mu Uganda wirobu haruhaye kukekoreka ngo nenda kwato mwebembezi kubiho mu ngaro za President Museveni na government ukazo mu ngaro zabo kongo kiza kutambura na burugendo ushangana baronde byabo nk'abantu batarahakiriye cyangwa kibagambira abantu mu mico baro nani yone ndakurije cyo muziwe cyo wambuza abantu bateganise gake niyo mu ndebe yanje ejo n'ikimwa ko bateganise nabasherure cyabo bonka babihangu biniki hamwe kaboreka mu basherure ntebe ya President Museveni na ruling party ya NRM kuba no baje Rwanda kutereza ihanga ejo n'kibateganisa mu nonge cya kabiri umwami John yakushobora je yashoboza chiza best yesere nakora konko opposition ya Uganda owafire na nomusika bona nibashana mama nomusika mbaga jati na nko ninye nafire wakahuriza je speech ya message konka kandi nompurire je speech ya Amuriati okweyusya to regret chirunomo kwefuza umunyako kwefuza chirunomo konka tichuru good in public no mukaya wagumana ugambira abantu tukunamanyire ngo tuseja hano nganta gabanjitiyo abana bagumana bakusasa bishop muzeyi nateka bwanyuma ye tukunamanya munyoko nako bati nganta gabamushiri kandi bakurene wenye nabo nibebuza bishida dadi umutwe n'ukora kinari so no habe na yifuza Amuriata koze statement atukakora nshobi obutureteri yasurukwago umpate ya FDC kandi yabe natabangura buri hamwe na turi kucimanya kandi no yamu appointingire wakoresho benkejo ukagambe kintu ngejo mu public hari vuwe mbezo bwaro nekintu kikurebeka ku munogo ikikoreka mu ntebe yorumu abantu mbabasa kwebuzo je mu muringwe ni kine kabi cyo mutiyagamba amazima ni getengo konka wagagambira hi kandi wagagamba ryari kandi wagagamba ubu haruki eco wacetegereza najya kucetegereza cya kabiri niwe tindu kushemerwa niwe kuba mu opposition nuko waye nari tindu kushemerwa nabyo habo kuba opposition ya Uganda no baje toro bajora habura government nko cyakubiki ideal hatu washanga tuteka ngo bajora habura government bakoreye ibiro kureba itwaba mabara kubasa kugira icitwa yetenga na nabantu kugira ngo bona ibakwa baterebuka bagaruke mu maso atito ntwamani turenga abantu abakubintu batuhabura kandi umuramo tugobaro nangwa abacurwana na nobwebembezo bw'amaka opposition ya Uganda waza kujukuratereza kwihaya yaciye munonga opposition ya Uganda katandika kwa kaje munonga inkumi ibiro naguma nubwo yagira akanyisi konka waza gukora research burwanyuma ya after 5 years zakarura ezika kubera ukija nogeragera na samana ga opposition umuntu wenda kugamba amazima noshobora n'abantu ngo amana ngo nigijana gacendera kuyo tugakweyongera echabire chiruhibiro gumu echabire chiruhibiro mukaga echabire chiruhibiro 11 echabire chiruhibiro na mukaga itwentuwe yongera kuruga ombuzo buhango tuzahaka shumu ntoyongera kuzahaka shumu kurujira byose reno bwo nangwa naninjiragira nsana nubwo yemeza bo makabitu waye bembere kintu kitakutahita fari bwarka higuru kuyo kiri bwarka hanze n'ikintu cyakamunonga nubwo ku bafamily yawe yoyo twene itu inabari yabine families kutahira mu rutete ko kugira wajira umushara wawe wija y'umuntu umwe mu babiri
mukazara umwana mugasiyo imyaka 5 kumukuzo imyaka 10 hato tandika kwanguhirwa n'umucara tandika kwanguhirwa obira narajira umucara tugorere sati yanje ngende ko kumuragira hato na waragira takwimukana mu ndebe ejo kumanisa nguhinita fari riyo ndongerwa umbwembezo bwanyu bwa family na nimitwarize kare ntere nkito mbazi na waragira umwana tere nkito za shumbazi nshimanyisa ngo itafaro mu family riyo ndongerwa umwana umukuru nawe hatagireke iyo kutegeka nawaza hangari nawajira mu kazuwe n'abana be nawe abategeka family gumane yongera konko position ya Uganda yo burwanyo imyaka 5 itwoberemezo kuba twino butukubuga no mukarura kwa kuzagaraka imyaka 5 ntuba tushazireho kimwe cya kabiri but eki kisobanana nyenda ngo nacho kitagenda because stay kutulhana 1996 tukatunga 76%. Actually 79. Yes. Enkumi 2001 twatunga 68. Enkumi 2006 twatunga 53. Enkumi 2011 twatunga 60.8. Enkumi 2016 twatunga around 50 something. Akahoire wait a moment. Akahoire tutulengeze nkaga. That's number 1. Number 2, opposition. Kawanga Semogerere akatunga less than 20% chena na mukaga. Besije yatunga 35%. No, actually 41 if not 40% enkumi 2011. Akaine 27. Enkumi 2011. Then enkumi 20 na mukaga no yatungira I think 37%. Enkumi 2011 akali mu 33. Bob Wayne abali ne 36. Akarura kahoyi. So chiba kitashira abahuriza bitwa bagera ngwitwe we have been on onanka kagera Matia Kasaida kagera mu economy yawo bebirumu kujya hansi ne ruguru chiba kitashira ningira mundana kwata kurungira nazo yasene kwena muhoraje yagera ngo burukaruka kwom reaction ni njano yanamesa reaction ni y'abantu deto akira amana nakanze chenyine chuo yono mushobora nshona ni manyisi nole ko kwa no kora research to kujikora ko basindro on one side no researching on many things then after so wano manyisa chenyine esina ni manyisa hato go cyariyo na leta ni nyanda ngo mbuze kibuzo kwa kubasa kushobora enkumi 2001 tukatu ine abantu banga hiwa kurwo mu opposition bakoragana na government mu government ya NRM The campus. No, but that can be a rhetoric question. No, was there by then were they opposition? But no, one hand as we speak now, boaz just not achitara yecho. As we speak now, we never MPs of opposition 19 109. Tutukabadira go misira Uganda. Kuyastandika kama tupate. Is the opposition growing weaker or stronger? But John, point ya sino wanga ujirebe. Yakubuza enkumi na gumaka rukawire n'abantu bangahi abajira mu opposition bakagira kandi abajira mu NRM bakagita mu opposition mana baro enkumi 2011 manya abakoze opposition ubona bakaruko mu NRM almost you see Kamiyambi bareje Kamiyambi after 201 election ibikonje byabire biruho fact western MPs bakastamisa Western Sir Dr. Chizabesije on Public Service Commission boardroom. I mean on Ministry of Public Service. Bamujyango mshaka naza kuronda last time of office kuwa kumurekere. Yabajati them 7 have known eje myaka yon. Yagamira kategati otwire na ubire buringwa kunkato kumanya. Bajyango ushwa tagaraka nyinda baze kumugwa sabuyo makagambe cye. Nuho bafomingire pafo. Yamara kubatera bakuleta third term. So mkamu gaining obona kweto gaininga. Twari western twari akurwa ruzindana akurwa kazora akurwa barjire bona. Now arebintu kabisha temikwenda. Arebintu kabisha temikwenda ebikwenda clearing. No yagambe dashikumura mukaga nawo. Arebintu kabisha temikwenda clearing. Turungi nimbara. 1 Owire ya marara. Orchiko customer owamuga ebine byamugabe byabuza. I mean John. That money orchiko customer to authorizinga secretary general na treasurer kuronda center za nomination ya candidates. We expected him kuija akatugambira senior leaders
ati njiro wa boaz ninga njiro mu character x yampa sente obuhumbi buti na buti nobo kwandikisa candidates icyatarakoze neze sha wachi mubuza nubi yakora munywano mukunywa chai numbaza kujirwana mu hotel because source of money na how much is still an question unanswered formally kanti kwa mimi closing obwenyuma 2 KB oba Dr. Chiza Besige NRM ereke blackmailinga beyond repair okujya tatinjiza mu program ya parliament chikumasa ngo yo mukato kujireba ninga to kuba panelist at any time okurekura leadership y'ekibintu by the KB has been vital kandi abakwatagine nabo abo nawe nubiya kubagena umuntu omukarura kuko yamazire kusinga bayetoro lihanga kumwe akumwanjurira abantu kandi yagumara active member w'ekibina nezisha as we talk leadership enkuru ni secretary wa mobilization wa Rukongera district kwega mangu no mukaruka Rukongera karesire omucyara honorable muzanira aka customer mu one complete month yakiye baratakora hano konka yagira ngwa karuru mu Uganda tukakwiho president Museveni yagaragaye ndijo menundeji ebiri so why must cyo kugira ngo uti member we reason zenas akuri umunyamahoro kazure reason zenas kwezana icyakashatu nica munywano wanje Yasin mureke kubanka nkana chikoze last Saturday here last Friday rather NRM erike kora nkastani kuchema abantu kumene mwabire mutakubasa multi-party dispensation mujiriki reka kujya ngutuyigure ibibina nuwaga batizo mu kibina ukamutera ukakwata serving amemani ngwaze gukora nanka aze kora birthday ukagira tukayemera ukakora ibimukora because mwamutahire ibibina in fact yesterday abarebere matembe azati kutwa forming FDC at Bonita atakabaga member he was from Pafo ati nazo wa president Museveni namugambara ngo hasa FDC yarugumi NRM obarere oramanye obakuzeje tudire political dispensation ati kandi pan African member wa parliament ati kuza South Africa ati narugubesije bamukora babusindikaru but that was abantu babireba so echo guma tukubera actually I call it character assassination na mnonga ekorwa propagandist ba NRM abakuze bakatera ubudramu owanyu hura oguyaye ompira gwa yabikira rutomo na rugwe best yaje turukutera rubena naba yabamubi ompira nugwa bumukuru John kuyanaga maja ngwe ari mu comfort zone kwa NRM ikintu kimanyisa ngo position yeko betariho like twazo mu karuru no kushanga uburu bwaba kuhagira change buchendi narba kumaro structured descent kunka ordinary voices kwenda change zonzo guma atumbanze murebe environment abona mugamba environment neya umwanya uguruho gutusambira mwaka piri cyayi kine mukamacho mureke ngamba ukashagwe icyayi kine mukamacho icyayi kineki mukamacho kandi obukine mukamacho nururifuri nuwakwiseki efurimbi obwayi nefurimbi kandi nomuzani kandi umupira nugwe nogwe bakumanya baza kumuteba agukwata gutomo cyakwaho atowamana ngurate wakireba yes agukuba obutegeke bwa movement mwene numanyo kubwizire obutegeke bwa president Museveni nubushara n'ubushweri obwo kukiriza obushweri bwo kukiriza nambamanya wagambira mushishoti nkushweri tinkuftasye wambia wamusigura yabizanda muyayanga wamugwera wajaki wamukiriza waratakuzaboneka abandi obushweri bwo kukiriza ajora ira kafere so omuntu wewe wakiriza omukazi abakirize babesigira mucyamo jora ira kafeze karongo kukiriza omuntu ne abara kukiriza besigira obuyabera bimushaka omukazi yataho bugenyi nategwa kwirari charate azaga ko kwije kukirize akwesha ina nakunda nanka so namana arebera nkahi
omudirisa omuntu wakirize yesiga mukazo takubasa kumwesiga kumkaza kamuchiriza akamugamba oyayanga yamusitorechifu wachenga satogo asitwira omukazi yajya tomukazi tawanje tingwera tahujinye ati tingwera za kanisa ati wabwe kino gamba nawe kafutera no yebuza yamwaka smartphone akamwaka smartphone no yebuza tokora mugayi aliona ya protecting so akatocha kajidivert so yenda twikirize environment yiturumu aba muri yo numwasesinga bese jamayana kwaro umuntu omwihanga rya Uganda okozire history wenka muntu individual akakwera ikintu cyaremera institutions Dr. Besige numushije please mugume muhereze kuri detaheri obano hagera Besige obato kumuhagera Dr. Kiza Besige numushije yize man ikintu cyasindikine nacyo ndikiremera uwo mushyira mukazi no ndikiremera nakireba akasindikana n'icyo kugira ki ecyo ubanza cyabyona conflicts hati mwareba FDC nandara Besige manyoha amuriyati bono bakosomuna conflicts zo mu NRM nibazurvinga military nkeyasha kwabo ubutikerezana mu NRM amahegi intervening wachenga kanwa kabiri eje amahegi intervening nkanki gakija bya atiwe kubuze Besige atahanatirwa n'abascout bese yorebe natirwa abascout yabatire bayora ya scout abasiremere usabara amamba bazijo akajya nanda kuba ki none ndagugeza nanda kuba president ayo mbakora television byamamba babyimpounding ngo batakabamba anyway abayamba barataka byimpounding kabara ba civilian kanimwe bayira yokara kama nyoba kanya ngambara nayanga nyuka kingwasa kurwana n'ikishani kitagamba nibyo ko kunkaba abamwe biyirwanga barwana n'ibishani witegereza wakozere kabari so conflicts NRM obutikirizana nibamara ho bakoze samana gaki kembundu so hatwo ine kibina nkecho no kireba eki cyo nikigira ngo cyakwirinda zine naho wazira choboko wacireba choboko so hatwo ine kibina nkecho boaz yokijya mandazi so ukono gariyera tuchike ato kauteri akagarika ukanyonka ningariyera Jona mandazi ngora gutena okay so tubanze tu appreciating abantu mu rugo bakoziriho akwa Dr. Besige byagamba byone nebyo kumutambara we kumuntu tari byagabe kwatabanya Uganda barahari abwenshi byone ntwena ngo abene we yabikora ni Yesu ni ukubera kushashe gendo bikore no kireba kubera kushashe gendo girota babikore so government yarwanyisiriza ekikugumye mu ngoma kimwe hari n'ibintu gabishatu kimwe hari byo no koza amani agarengera yagumuntu buntu yes no kireba ecyakabiri no koza esente zaki zo miwomshoro zihanga ecyakashatu netambura magnanimity umutama mahangu wa president Museveni obufura magnanimity president Museveni okureba nefura aba bana bakwenda kumusa ko mbigero barebore ngo bajabirire konka we itito kurutakibaho kurtukafakare wachenga abo fura bwa president Museveni tugire ki turu so abantu bakumerebo kwakugumisiriza bariya na yabatera takubita kwakumara kwakugumisiriza bariya bakumuhakanisa hata batandika okumugeregerenisa nabambandize bajya nkonka president Museveni hakiri konka cyo kubatera nabagira ki waza ngaha ukaje wene to NRM tukagera twiyayubura urwingi FDC mukayobuki nkubuze omushije yawashagara atere nduru warara atikirubanye ibiri utwuka shimishije wo butakora unashizi buzibiri ukaremwa kutungu ukaremwa gukora yakujya ngo ikirobarire bagize iki namwibiri so obururu kubukwika FDC ndure giterana je nankumbi nupu na yigiterana rwa kibikindi
bona bajango babibire hatutamo mu TV tujango FD samke yobuke nubu mu yobuke NRM yobwiki hashishunga tumukujema John batire nduru ngo barire bagizeki babibire John tumwina abantu yayegwa kongeraho ngo omuntu ogo yatere nduru ngo bibere mbuzi yemwe abe ni ibiri asigazemo kuri abe ni 5 hakusugira hana na mwenda so wamanya ngo batwire zingayi ezo batwire tukuzimanya emwe kandi yagigambo batwiremo so nyoche nani nyenda turije aha personalities indi bitarwa ko umuntu nana ibiraki talo umuntu waliyo na attacking personalities kandi secondly Besigye yabe minister wa internal affairs amyaka 2009 toso kugira ngo akatine mugaso akali national political commissar wihanga yakozere RC system akali delegate umusiye tine muntu wena yitwe tugamba habya kugamba kandi uwenka kagarika kavija against kugira atakaruru tukakora tukunkara mu befuraga nyenda kesimba hatecho I am not talking about Besigye as an individual ni ngamba habya gamba three principle yes so nyowe ebiri mu FDC ninjira ngo basically kugira ngo Besigye no yabiretire akanga kuba mukuru wabona nawe yayisanga mu kampo norora bakomba tsomesa omu ideology harohe bakweta negative tendencies na subversion and one of them is clique formation. Besigye akata semiri ku belonginga to any clique akasemiri kustama akaguma ari clean aba bakaiza akabahurra akabagaidinga aba bakaiza akabahurra akabagaidinga konko byabeire team so and so ningati nga president Museveni ngo kutulyo mu karuru ati narga churuhura okahorra ngu ni team kazwingi ati nyo team kazwingi na team muhozi aba bakashaba no bagira ngo na team muhozi arakota hurra nar kugira ngo ati nyo ati team muhozi abati bumwe nari babuza ngiwe abakonda kwisimba katubi the biggest nyo hand hone I have no problem with it takachigabire cyo I didn't bibire binkudiscourage tingira Besigye byakubena yenda pateye egume ngugwere either yakugumira mu leadership obi yakugiremo yakubira kirinju aba okwebuzaho number 2 to sobora kujyo mu team all founding president okesanga ngo newo team so and so the party is developing cracks it is having two headquarters parallel in courts to so kujiro to now I belong to so and so nuwe yakozero mbindi biona akwa avoid ingire na abantu abakujya katonga yarata eji ngagisetinga for strategic reasons omara muri team chairman muje wait a moment muje katonga abandoning no I'm not saying abandoning all of them nyoshi ndio ingamba bakugizire a neutral ground bagomana bamweta yo aid nanajya nankumba I am very sure abantu benju mu FDC ekitinise cyo bakwa Besigye tayino ndo bakucho mu FDC not even birugo enkwata ibakwasire mu birugo kuri FDC yagire headquarters harajya nankumba kaka gate kagira I want to see the president agent yayo yabene kore akavuyo kono akakora twine no moya kumkwasire because Besigye personally in stature commanding at himself that none of the FDC people commands so ensobe yakozere kugira tata na nyowe ndi team so and so ndi team rukari ndi team rutari leader that level no muri number 2 and last ebya koti aho ine point ebya koti Besigye mutagira point ni yaje ebya koti omukoti to kujya kusotingira mu ibintu bikwatire na politics tubenera mutkagezaho let me give you an example 2014 ogu yagira ngo kubosta mu parliament unomaka kasoma mateka mengi omwana bakambuza Kampala ngo wasoma ate ngwasomera atukumanya nasoma tinimakirire naitawo tinisanga wisi hatobwa kasoma mateka yarabaho kurabo yagira ngo nobati mawo ngo nayesanga ine collective responsibility kuba minister 2014 seche kastama umusechi ya NRM kadaga number 3 sechi ya reasoninga yakora resolution yakora na minutes zo kubinga rebo MPs the four of them bazita mkono na minutes na tendency list
mama baba secretary general aleta ebyasazirwe mu secho mu parliament yasanga kadaga namba siriyo mpate namba siriyo mu government yasanga kadaga agira ta ate musalire kuli ebitingo byenda kandi ko wero liyo ata atoba bendiyo bambenda liyo banu tumukuja kubabinga indeed bakaja no mukoti agira ngo baguma harabe bakoze so ebintu byo mukoti abagire NRM ababenda kubingare bombies they didn't succeed abagire yo nibenda kwegara DP they didn't succeed. I am very sure ngo ebintu byanyu mustame musere rundi kirinjo kubo bwa kirinjo bese jabyo abwandiri musere rundi kirwinzu abashitamise mu mare songa zanyu mukoti mwini kimujya kuyaye yazine hata no awareta point of the whole day bunza myasine wazo no manya ngoye nawe ndiya tinkuchira kunda nani ngambo migambire yanje tinkuchira kunda questioneriza narishi kusijira kitaro hato wanjona ngo atakumwetegereza abanyangore binefumu yawo hato wanjona n'umucuza is a sadist n'umutezo we nako tinkuza kujimara yes na amanyagambira umufumu n'umuntu ari kumanya kugambira umufumu atokateka ngo yakucowa amani kuko tina mana goyine obiro unamana ni mureba nakugerego mu magezi yes atanagerego statistics says ya leta none bakumara kwa opposition okwamani president Museveni last election zaka kagambe shigamba to opposition ninza kujimara by 2021 atakawo haza nyotwire ni following yo butegeshe nyine kindu kureba yes wa leta percentage yo kwizire neshu bwa nyuma y'akaruru kaheza kurugamu ebukonje mu FDC babiyamba bahimira mu government bahuna auto opposition ina mari burukaruru haro kigombe cyo butegeshe kwamana kibabaganisamo yes konka ukuna leta hati ya leta percent kwenda kubashunga ngo aboreke ngo bacina mani konka gatano twazo mu reality opposition tekorwa bikonji nekorwa abantu a ground abali disgruntled na service delivery abali disgruntled nempere zambi abali disgruntled na motoko yawe yafuero mupira habibiri niwo mbali disgruntled konko mereka sinaga obo inenda shikaza uyo think kushira kutahamba mama chimo kutakumpolitiki yo muntu yanagamba ikanta taki ni mureka naheza nandi yo kumushobora ni wewe tumotoka yafu unuza myasini bano kumanya munonga tinkumanya ogwe akine kimuga cy'amotoka ya leta umuhendo gwaba MP zo kubakanyira konko umuhendo gwaba MPs abariyo ba presenting ati owabira rumatembo opposition hatani Shamim Marende owabira Winfred Chiza hatani Betnamuka you see nasegirinya ni nkunyinje mu wada inamba yakanya yabanyinji fine yakanya konkeriye no competinga naba NRM bamwe ba parliament aba no parliament babinji bakushanga badi kamwine binji ba mwe binte mwe cyo tugamba kubere bari binji konkata bakutenza yes kandi ababo konka jone it is his time information opposition ntuje kutwara ubwire bwinjo mu Uganda kubona opposition kayakiza message doctor obo muntu acyange oba kicirize oba kisanga sangire ntuje kutwara ubwire president Museveni wabe na competingwa kiza message enyuma rukwembo umuraro mugisha muntu hari armeja kazora baruzindana bamushega hata bariyo bahemba umuriro mbubu wayini cyaguranye wabe na competinga na Museveni na message hata ru competinga na wone cyaguranye hata jona agira hata opposition nubwo inamani eyongire na percentage yayibu my friend opposition nyoni mbashabangu be checking kandi nitwe arifu y'abanyakwere kuja gukorera ngo netire mu kabaro no girenzi yaki bandi be checkinga nitwe nari muntu we checking konko opposition niyo amazima garugo ahito yo ntorekera na hito rukuza opposition umuntu mugwaye gweshene bane koro mu yanga uriyo no kugiremera kimwe total ati mu mwamtari mu government strength yanyu ndijere mukayinaremo minus access to state money, state resources. You ask a question, is the shintai? How to know your position of the condition is a nature initiative. You ask a question, where is your electoral strength
amiyo man ganya ga bahisa karunu gahe Gari mu bantu. Hargaho zito organization hargo bw'umukafuna na kamwe ibintu bibiri boaz just nani gusaba mu dakika reka nshonge feedback then tubigambe turi kwenda twine messages nkibiri twenda kufundishira nazo hariho umushamba mwita obana bamwita runga I think bamwita runga n'umuntu yanabuza John ngwe kanajwa aragiye imyenda najugure iyo mbindi byone bari John wabari w'imyenda tubuze bitekateko tubuze butabwara kushuba umushano prince cyane umukazi ubwo gashana umusayisi n'umukazi umushata kavuze ico prince wabusongora ndo mubito n'amazon baguma mwita katorunga kuruga karaza kikoto mu nyabushozi message ni igiriti nagira ngo najya nanda kwebaza President Museveni abo kushikiriza cyaraganise okushenya shenya abakumuhakanisa abo kuba abena twamza ngwe 2026 ntako batakiriho bo kumudeganisa mu Uganda we bare John okugambira NRM oguma mwita katurunga no akaraza kikoti twino mwamemba mwita katoja kusoma ubwo nashangwa mugore muri nyabushozi na jangu n'ikirungi okubahuriza abo position bamanyangu taro mwembezi urije kubaherwa embezi ahameza obwembezi bo scanner njoko ya President Museveni na chikoresa okubahondanisa Alex Mugisha no wivan najya mwebare kandi we bari ubutosha kureta kanson wagabo John hamwe na Rabarema Amani ubutosha uma ututere Madame Jure Mugisha rena washorozi yenshongazi so nanda kwebaza abo abakwije najyango kigombe yajyango n'ikigombe cya FDC nacho chwire ijukangu abo opposition n'abarungi bakabemba kota oversight role aha government ero Alex Mugisha kari nkumangu mushomesa kandi FDC kamujyana pate yawe ushota bakoze ba government bine side byahanga ya Julius Finest n'umunyamakuru akamwenga najyango ikintu cyo mu FDC nakabonero Kenya na president yagambire ntako batakiriho bo kumuhakanisa ayigura 2026 nangwa kagambire 2021 konkaga rike yakigarakamo I think umushomesa muhereza amburozi bihangana rikibagara babisheshi banda najya mu bare aba program bitu na banja na rupo jinshonga yabo nibuza najya mu nyabariza intwiga muhereza amburozi nakondra kimwe n'uwagaba intwiga gwana n'umushomesa kandi wa primary so ubwo mamete sekara rwanyangwe najyangu ha ubwiya naganira byaba boaz itono yabugondo cyo kanta ha Kenneth anashanga mukarambikirizo mitoma rugonje nyabushozi cyuruho najyangu nsimira Amon na John bagama mazima bareke kubaturugunya no habaturugunya kandi ningirangu feedback niyejo ndasana kagogoza ndikureba umunyakashongi bari kuturira umwamukabo y'icyo mushobozi safuriya bagatunga umwamukabo y'icyo mushobozi shere bari kuturira abakashongi safuriya bakazi hariyo no kono bintu kwateye no kukiriza no kwangwa ninjata basigaize kwa ritera mahega nago tugareba tako kurite safuriya tokora samahega eka ya Crescent Hotel no hotel nongera kushangwa kamukuzimbarra opposite na Divine Mercy Hospital we bikona haragutura kuza bushenyi bakwinira obuhereza burungi oburumu oburaro garden za ukorera imikoro ya buri kancaga n'rwa mukaga conference hall ebarere ibyo kunywa ibyo murembe gwa hati coffee cocktail mocktail milkshake bine na restaurant yo murembe aho bakwinira chance ya chamushana hamwe na cyacyo kandi naho kugerayo ho na restaurant ne bigwira nati kuturagaha no turabentuza nko muri ngo kushemeza ba customer bitu buri Sunday kurugasha 12 zo mwabazi mpaka 5 z'ikiro ndubatu no live band bakutera umuziki uguhurire okwenda kumanya bikiraho ebya ekaya kuri Crescent Hotel waza kutera isimu ya 0 mushanju ina ibiro mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga
84 waburiye kaya noburi umuka mwe bare okutereza ka tiyaka kutukutunga program eji yenyine eya Eishengyero omustudio z'umwami Moses Nwagaba pleader umwami Amunor Barema activist wa FDC member wa NEC to be precise nyine kakuru Yasini member wa paka wa kazo nyine mwami Tolinawe John na hagera NRM na nyane boaz wa mongore program eri na radio 5 DJ Kanyamana wakuta usige nongo abantu bagihure Kanyamana twebaza kwa myango abantu bahora program eji amwe tugambe bigambye kwendera buri umuntu ane dakika emwe so way forward numza gukora sawuki for now umuntu yanda kutaho FDC na ndakadi na giheboha habuki wabare mnonga umtebekana sawa program abogundo murundi yenda kwashwari ngabanya Uganda n'abanyankore binefumu so ya hijire hajya tugenda ugamba mizi bagate naisango cyaba kwiga cya yanga so like okutubire tukureba indebe nabi kugenda murundo gunanya kanya mbise chance ngambero kitini so mwami 7 ngwa mizi ngo kunywa cha yagura FDC agati kozi bakama FDC baryo bajya ngo apana FDC is not for sale uyaba kwenda nandara na poanka jona ko yajyangu naza kwesima na Eastern haba batware we have no problem but the FDC as an institution na ideology na nebikuruma abantu muyihanga bintu kusigara bikuturuma tukubirwana kwisa turwanire Uganda kaba free ebitukurwana no kurangwa abana bitu bashoma je because ni jano mzeyo mwe yanangambira kuyashomera mu rugimi yamina kweshongora tukarangwa amarwaro umwanya gukuzeyo karaguza tureba abantu bakuzayo kubona bonerayo tuzeta rufero instead of refaro tukarangwa service ebyo gwasa byaterera ejo niyo cause wagambo cy'indwaro ya government nkamba rejo kajyangu ni refero abantu numana namba zizikora guzo hariho irwaro ya private iri muri mbara eri nabarwiri kusinga rifaro hati baze bakafera ngo nho baze tubara namba zizazayo in fact itu ntugera itugira vis-a-vis ora enanka health care system tekuri nango banze wazo mu irwaro no gitandika before kuranga tuwaika point yo kuzankai no ryoza kungambira ngo abana bashomire uriyo kungambira ngo abana bashomire wendo no kugira ngo wire bwabwa wire ni hangari yetu nkomwebembere wakwatirwaro no kugira ngo wire bwabwa wire wanobuza abana abatakuza kora bibuzo byicaka bikutandiko ku 10 ebiri 13 briefing abatakagira zero balance ya school fees bakumana baza kubatekaho urura olemerwe ka school fees barakuza kutona sa charge yo kuja kwakira ebyizo ngo babibroke ngiro mirebo ngo batabikwereza asimu so twatini yanga eri abo ba Mr. 7 nabandi bashomiremu afuri bakakana university bakabana boom wito tukara tukuza kutame sente zitezesha twino kurwana until Uganda is free abazi ba FDC mwena imuri kudos kandi congratulations awecha birebiri 11 Yasin aha twitwa turonyinjira ubuntu bwo wire bo positioning kumanya ngo next generation cyo kwaburi ihanga konka kutari kuriyana ugashanga n'abari mu ruri upate tine kituru kwegayo ninga batine cyo barakutabura kandi bari yabahoze ba government abanyarwanda mbakunda no wabagera ngo banobugana executives za group urukiko rw'ine rwa migena rwa rw'urwaki waza kukigambo ho konka I wanted to come now urukiko urutwa turine mugina ngo gambire ngo oine NGO so that NGO yabeine abantu abetsindikire aba bantu bareba groups zo kuzikora imirimo yazo uko muhanda gumwe
ugunaze ekiteekateeko ky'okugira ngu abanyayuganda na munonga baherire ebyanga ebyo bakabaasa kugira ebi baganyirwa bakurabira omu bitongole by'abantu buntu na gavumenti. So twatuna orukiiko rwa executive zoona ez'ebibiina byona eby'omugomborero. So nibwo orukiiko rutwaturimu na preparations z'okureeba oku twakurozinga omwaka ogu bariyo nibakurozinga na n'okutandika omwaka omusa. Okay, fair enough. John, webale muno ningira ngu amona orurimi yahabaho kake rufaro tosokugita ifero no mahanga gakure ine jamane nkahi mbabe ine mocharies kandi mocharies burimo ya euro nemanya I think senior member wabo mochare obe hospital last month itwena tukamtu sasa na senior member wabo former leader of opposition oyabyali omudire monitor wafula ugutu akufira umukazuwe akafera hero tarafiri umurfa so okufa real kuja hano enkumi ziri aho nabwe nyoye kingumanya tinkwamye ngo hari rwa ya private mu town no mu Uganda yona not mu town whether it's Nakasero whether it's TMR whether it's there is no any private hospital in Uganda. Victoria Hospital, TMR, Ruby Hospital, Nakasero Hospital, IHK taro hirwaro riona erine numbers of any bigger of any referral hospital tro. So that one is told. Number 2. So you're happy that they are there in numbers? No, are you happy that they are there in numbers? No, or you happy with the services that are there? No, you can't be happy with the numbers that are there. It is not ito turatungiye yo guhereza noni nzarayo ni ndwarayo kikugamba ho nchimanya turikabe fero mazima. Number 2, are you then in government? Number 2 Number 2 nakugira ngo nyine tungire yo guhereza no mu Uganda cyetagiso wa government amoni it is not fair irwaro kurye ifero amono inabana bato bari umishomero mbenda kwegeraho that language irwaro y'abantu bye ifero it is not fair. But you go there can man tujari buri kintu number 2 ni shima kukada mwana wanje kakuru wa NGOs nora NGO has kuservinga muno government ni ereme ruhereza mu Uganda NGOs ndisinga karamoja government kare mu buhereza karamoja omunoza no twa bitu ino rutaro NGOs kazi noza no karu 10 ya horora NGOs Sudan Yemen nka omonye government kare mu so nichoreka ngo no beine MP no beine ba MP ba NRM government kare mu now last year John ina hende yes last year kani was John de ka hende John de ka hende last year opposition kugurowinga statement ya president Museveni tekujja kukora kandi tekukora habwachi opposition tabantu individuals ebikonje bumwatwara noja kutwara Olive na Musango kamya today Rubaga neja kuba represented by an opposition. Yes. Noja kutwara Chabanzanga from opposition today Buskonzo East neja kutwara opposition. Whoever you take abatu ile bona. Beatrice Anywa. Noja kutwara Beatrice Anywa onekalita no ora twara wena. Noja kutwara ogo mukazi ogo barije kutwara no sebugwawo kawalia ule kamu owesekiri. Kawalia yo no wanuko. Ene kintu echo kugira ngo kariba y'abantu let me tell you ihanga runo abanyayuganda bakategekwa president ali field marshal bakategekwa president ali in PhD ali professor bakategekwa so baderezeho abamwe abakutegekere no bagira ngo tukategekwa na professor why not yitu abaina rimwe koleka ngo nitwenda Uganda muno atumije umwe tumusikaje uniform no Kampala city the biggest city omahanga gandi Philippines omuntu wakuba narga ahwa meya wa city naba president itwe flag bearer witu akaragadi muri Kampala for 2 terms 10 years twine flag bearer umane MP wa bwikwe akali muzinura television besongora katonda maka kwa so we cannot be the ones condemning other parties mubareta abantu abaloka new vision a paper of government erigireyo ya leta ba MPs abakuka 10 aba NRM abagambire mirundi 0 and then we come here to say which caliber including ame command including so many others including from his district no vega ako kanyu ate ejo debate yata hamu yokora guzana marwaro yeshana ko kwakuze the master tubituma yo mushome soko atina abana bingi apine kumeze bire kubisha tuzabana mukize banga yatubabiri okuge yubaze
So ejo debate uyote wizo bariyayo ubore ko yatanga kunura ngumba yo musomesa n'abana binji hashikire bangaye atako nakarga now akari umusigazi ko mwita Ignatius Musazi kuma Rwanda tanebiri umutabani we asingiro wa vice wa guild president Nkumba University. Wow, ticket Ignatius Musazi akaza bungereza kushoma theology iby'idini kiyaheze okushoma yaza kuburura ingiro mu Rwongereza bamyanga biragujura tubakubururaho nawe yajya tubishikana kuri ntakubasa kuburura Bungereza kandi abangereza kandi bantigiciro umuyanga ryanjye Uganda nabo batahe ati yakwata inyonyeri hihi yagitura Nairobi ahakije mu ryato kuyashyikire Buganda Kampala abuyaganirire bamwetera Farmers Uganda Farmers Union yaba dressing Uganda Farmers Union in fact Uganda Farmers Federation more than yaba dress abantu bakamba basa gukora trade unions abo babataka uprisings 1949 abantu bakegita kugira ngo bashubure pamba yabo umwani nebindi batarakora biro mu muhindi ka middleman barkwiguza so bahindira bakozere Uganda Farmers Federation so Ignatius Musazi kuyatungire chance yo kwa dressing farmers bakore kibina Uganda National Congress noshireba hateke kibina kije kinamani akwa kikaki n'umusinge gw'abantu abakweriisa bakaba farmers hatiz group says to ino murembogo taro group erikweriisa zone and parasites ekimwene kigoha ekine nembarabara zone NRM ejo nembarabara FDC wene bigoha obu bwanupu bwone mushabiriza abazungu taro group eine capacity yo kwebisa nco kwerebera bye ebintu byo butegeki kunkana marebe nkoko kureba mutugwa mizi nigatwarwa ki umuyaga hati we no basa kugira ngo political party ne basa kutegeki yange myaka 3 eremwe kweyombekera office dukota ngo yegire ngo yegeteriyeho rero nge ngo in future okere future akukuba omuwayo office yo mutuma yayo exactly office linkai omutuma yayo hati no reba nka DP bakagikora ku Rwanda tanene yekija kurwanisa hegemony yaba yedina abakristayo main room rubugana mu yatandiki konka buje ngo bakija numara mwagufire batine musingi gufurire omuzungu yagiye kugenda nkiza ngambaka omuzungu yagiye kugenda yayeta ebina bikabiri bibiri kabaka yeka yekene tandika konka yekene headquarters za yumengo yajatimwe aba UPC nabahereza aba DP nabahereza proto 1 Akampala road bagurukaho proto sina ezindi then 8-12 baza UPC UPC abuje ngo keri ya musinge gwa farmers bakwerisa bata amisho to bagahangira ikibina kukiriga instead niwenda kufitamo bayombeka offices zaki Uganda House za UPC Uganda House DPA zira musinge gwa parasites mugwengoha nerizo bateye no office nyo first time natayara office ya DPA keria State House ngashanga office ya president akaro mugenzi Paul Sebogero wa president ahero hari bisigiri bateyikira habaru nasika chapati unaje kumunda haruko pate president so echo nikirego mu teka ebine byo mutegeki ebe bitwine nejegejege abwaje byona nebgo byona ne parasites tare kibine cyo kwasa kugira ngo kibasa kwebisaho kikwasa kwebi na UPC kafunka ago kugira ngo muramwa ukagenda gutokora konka initially no ingamba facts yo kangambe none fact berat obako bayo bakutabayo at NRM house era bakatera plan bakate okero house no okero to baranya jar okero but plot 10 tukajugura yellow house tukamtenda no plot 10 chado we bought 6.7 billion NRM yamanyembe yitafari anyway ya
buza cyane amayembe cyane tukajugura awazi okuba rando ndakatuleta urugeze twajugura NRM ramanyire ngwe bizimbe mbabyo matafari Inganezo mzombe cyo sana mutabano wawe mutabano ugo akamuvuza turagiye atebo barabara amano haro message yawaha yekwebaza bamweta Matthias nomweji ari engari secondary school mu Kazo nagira ngo FDC neje no misho amuri yatana ndara no bariyo nabare takavuyo nagira ngo bunyebaze amano barema ubwo nomweji Kazo emhande niyo bare Masters bakatera NRM kandi oguma mweta Beth Mbindi arakazo nagira ngo ariyo nabareba kana basima wa program omunda mukizi Beth Mbindi Johnny na msijikani yo mtano ene hawo bare Johnny okutaira turi nawe Johnny na nakuchiriza tora ngoma na indega kandi kuriya tinshonga ya man ria no tinshonga to twa to kwimba it's part of culture wabare mnonga wabare mnonga wa mtoro nawe Johnny kutaira na hagera NRM wabare kanso Moses nwagaba okutaira ntwaraza umucuro program ne wallet shaytano wabareka kuri yasini imijena tari hihi wabare kutaira n'imotoka yawe kuteganisibwa mu ibimotoka kwibiri agarza motoka umuhanda niyo numanya harifu miba kugira ngo ifabyere kikashanga amaziko mwana kijya ngo mbere ntagana kuzara umwana akashimara kafu yo yanjye so umuntu arukutamuze bigere biyashanga imotoka ifina jati no korega mijena kuka abakutegeka as constituency zone and by NRM konke mhande fuyi babare amanoro barema ntongera kusasira bwalagiye kuteganisa misho gawe mwe n'abatureba ntwenda kubebaza abatukura radio 5 mwe bare kanyama bare munonga aya no mucyara fiber arikazone ndana atera ntireka natureba okay kemvu manocha person wachurura wa FDC okay ntwenda kubebaza mwamba akashaba kuri stop kutera hege platform thank you so much bakashaba kuteka tekeri hangari yawe turagaraka tongera nshongezi isabitere kwija twenda kusima ba ekaya abaturebera twenda kusima technical team yetu nabandi boaz wa Mongolia abo kireki mpakoro wakatanisa biteri kwija mukamahina mane ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu Sky TV irakari abantu nasibe niwe rwamukaga nyowe niwe sande nze kusoma yamawe Sky TV, in conjunction with Honorable Robert Mwesi Warkari, MP Mbara City North, invites you to perfect your expression event, which is to take place at Mbarara High School Main Hall on 30th of September 2023. The event where the school representatives will be competing in debate. Not an administrative decision. You make the decision in person and, put yourself into the action as the person and no one influences you. Is aimed at promoting the public speaking skills among representatives will be competing in debate. Not an administrative decision. You make the decision in person and, put yourself into the action as the person and no one influences you. Is aimed at promoting the public speaking skills among the participants. So should be more serious about that, whereby the students who go home in the middle of the term, when they are entering, they check them and they get to know what they have come with. Come perfect your expression and public speaking skills with Honorable Robert Mweswarkar and Sky TV. Sky TV irakari abantu hata itanzi kutesa geyi ndi mulokole bisana nekirondi mulokole sirina kufanana nga kubidwe mando lyokumanye ti ndi mulokole sirina nga tokusoka gwa lubego kakasenti ndi mulokole ebyo byakyuka sitoleze ebiwemeza kumada kati twakyusa ebyokusibuka omubiri byaligada
serumya njogamu osanga kupichi nga mpugamu kakata kalungi nekeyiwamu nenyuma saza musango kuloga weitemeza bajijuze soda singa kokoko na fanta tetulina musango abali mu Yesu bannange bate abalokole endala eriwa bwe tuva wano mbuza tutawa mumpereza kasindalo nyatule bonna bamanye tanswaza newe tuba mu bantu era sigala njakula I can't deny it, I can never deny it. Abalokole mukuje tupate wekubeka makeup yake wesala kagoye konyabo nyume tekako ka perfume mu kisuke otambule bamanye tuli mulokole bwe banagano kulukukulu enjiri banalokoka Rwanda bikalwa kati mbuza werumiza ki yakusendezo bintu byansi yatuwa 10 mu ggulu ne kunsi abalokole tuli mu nyogwansi tuli bakitalo ngandine Yesu ndi wakitalo nze lwenzifunye serumya njogamu osanga kupichi nga mpugamu kakata kalungi nekeyiwamu nenyuma saza musango